Alright, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Hii ni Kisi Hot TV. Naona zimekatika dakika 15 juu ya saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Sijui wali gani umeshinda vipi? Na kama mambo iko sawa kabisa mahali ulipo, naweza niambia kwamba mambo iko sambamba kabisa, hali iko shwari kabisa. Na kama uko ndani, niambie siku yako imekupeleka vipi, being a Thursday, Wednesday, yani tunaita kwamba WCW, kwa njia iliyo taratibu, siku ya watoto, siku ya warembo hivi vile wanasema. Asante sana tangu tulipoachana hapa siku ya Friday na Soja Taxi, na kuambia kwamba nimejaa hapa kwa ajili yako na kuhakikisha kwamba tumeambatana vizuri na kwa njia ya utaratibu ili tuone mambo inakuwa namna gani. Asante sana kwa wale ambao wamesema kwamba tuko nawe hadi mwisho. Asante sana kwa wale ambao wameonyesha utu na kuonyesha moyo kabisa kusema ya kwamba Kisi Hot TV ndio mambo yote kwa kila jambo na kwa kila kitu ambacho kinakuja hapa, kinakuja kwa mnajili wako ili upate kufahamika na kujua hali jinsi ilivyo kutundetia. Asante sana. Niite kijana wa nguvu Daniel Keriga. Kina wakati niite Dana Sana Boy. Kwa wale ambao wanijui na umenitazama kwa mara ya kwanza, nakwambia kwamba karibu. Na kama umepata hii link, jaribu kushare na watu wengine, waambie kwamba ingieni hapa tukazungumze mambo mawili matatu ambayo yanaweza tusaidia kwa jamii na familia yetu sisi wote, kwa sababu usiponisaidia kwa maneno na mawaidha siku ya leo, kesho nikifanya kosa, mwenye ataandikiwa kosa ni wewe ambao ulikuwa unafahamu, lakini ukuniambia ni njia gani sawa ambao nastahili kuifuata. Asante sana kwa wala wako ndani, niambie unanipata kwa njia gani, sauti yangu iko sawa, picha zangu ziko sawa, ili tuone inakuwa aje. Siku ya leo niko na mjadala babu kubwa ambao tunaweza enda kuchangia na kuangazia moja kwa moja, tuone hali inakuwa vipi. Asante sana kwa wale ambao wanasema kwamba tuko ndani mwa kipindi. Trezi Keruba anasema kwamba hai niko ndani. Asante sana Gregory, na anasema kwamba tuned in. Mwingine hapa anaitwa Dennis Okem kutoka Hispania, anasema kwamba niko ndani leo, nawakilisha maeneo ama area code ya Kakamega. Brother Dan, asante sana. Salimia watu wa Ingo, waambie kwamba tuko ngangari, tuko sawa kabisa. Asante sana kwa wale ambao wajaandika sema kwamba waja sign in wa mark register, kumbe wako ndani, mnachelewa. Fanya haraka tuone inakuwa namna gani. Mjadala wetu wa siku ni babu kubwa, na ukumbuke ya kwamba mbio leo tunaenda teke nyau, hatuchukui muda ama tuharibu muda, tuone kwamba tumesaidiana upande mmoja ama upande mwingine, kwa sababu katika ndoa unapatia kwamba wenyewe katika kuhusiano inakuwa vigumu sana ku appreciate mtu ambaye mnaishi na yeye, ku appreciate mwanamke mwenye mnapendana, anakupenda, and then ama mwanaume mwenye anakupenda unashindwa kumappreciate na kitu kidogo tu. Msurprise, mwambie babe. Wajua kuna wengi ambao wako katika ndoa wajua hata siku ya kuzaliwa kwa mpenzi wao. Surprise ile siku ambayo alizaliwa, birthday yake, msurprise tu na kitu tu, haijalishi itakuwa ni ya gharama aina gani, lakini msurprise tu, mwambie kwamba mpenzi wangu, wajua nini, leo ni birthday, happy birthday. Kama ni mwanaume si lazima surprise. Maybe kama una pesa ama viwango vyako viko chini, kama mtu ambao uko salama kabisa, uko timamu kabisa, jua kwamba birthday ya mke wako ni siku fulani, nunua ile chakula favorite ambayo anapenda, njoo pale kwa nyumba, pika, msurprise, mwambie babe, leo sitaki ufanye kitu chochote, msaidie kwa tu kazi kidogo. Ataona ya kwamba babe, leo umeamuaje namna gani, lakini hapo jua kwamba unaendelea kuongezea utamu katika ndoa, utamu katika mahusiano yako. Tusije tukawa tuko tu kwa sababu amekuja tuko tu. Lazima tufanye jambo ambalo linatusaidia. Asante sana. Naona ondande Boys Nkoro TV show
Nasema kwamba niko ndani mzima mzima na wakilisha vizuri tena zaidi, na nashukuru tena zaidi kwa wale ambao wako ndani. Unajua leo sikuleta mgeni kwa sababu ya 2-3, na lazima tuangazie mambo ya corona kidogo, to keep social distance kiasi tu, tufuate protocol ya serikali ili tuone itakuwa namna gani, alafu tutarejea na interviews siku zijazo. Vile corona inaenda tutaona vile tutafanya. Dakika 20 juu ya saa 4 majira Afrika Mashariki. Tunaendelea, sijui unanipata haja hapo mahali ulipo, hali yako vipi? Kwa sababu ya mjadala nataka tu kuingia moja kwa moja tuone inakuwa namna gani, kwa sababu wengi wanasubiri sana. Gertrude Nyamari anasema kwamba niko ndani na wakilisha. Asante sana. Hi Dan. Hi to Gertrude Nyamari. Nashukuru sana uko ndani mzima. Na wale wote ambao wako ndani wote na wakaribisha kwa moyo mkunjufu waingie, na tuhakikishe kwamba tumelainisha kila kitu kimekuwa sawa. Tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka wa 2021, tumesalia na siku chache sana tumalize mwezi. Wala ambao kwa payroll wanaendelea kujipanga wapate mshahara wao. Na wala wanasema kwamba account sasa iko karibu kusmile. Sasa ni kungangana tu na kazi mdogo, muone inakuwa namna gani. Asante sana. Nataka kuweka link tuanze moja kwa moja kwa sababu ya muda, tuona inakuwa haje kulingana na mjadala wetu ambao wa siku nimeweka hapa. Unastahili kumshukuru haje mpenzi wako kwa ile kazi nzuri ambayo anaendelea kukufanyia. Tunastahili kumshukuru haje mpenzi wako kwa kazi ile ambayo anaendelea kukufanyia. Asante sana. Naona Bonvas Maina anasema kwamba anasema kwamba how are you my brother Dan? I'm good. Look iko safi kabisa. Leo mjadala labda 40% wapewe shukrani, 60 haiwezekani. Sijui kwa nini na mbona. Na kila mtu akitoa maoni yake nasema kwamba hako na kila sababu. Asante sana. Nimeweka link hapo niambia kwamba ni njia gani tunastahili kuwashukuru wapenzi wetu kwa ile kazi ambao wanaitekeleza nzuri. Taka maoni yako kupitia hiyo link ambayo nimerusha hapo. Nione tutafanya nini, kwa sababu wengi tumefeli na tuja understand inakuwa namna gani. So tukielewa na tukijua inakuwa ABCD, itakuwa ni bomba tena zaidi. Wakati tunaelimishana, tunaambiana ukweli, tusemezane tu hapa tuone inakuwa aje. Tumai ya kwamba mambo iko sawa kabisa. Asante sana JK. Asante sana Frida na kucheki. Asante sana wale wote ambao wanaendelea kufanikisha na kuhakikisha kwamba mambo yako sawa. Asante sana. Alright, Kefa Osinde anasema kwamba niko ndani. Kefa Osinde anasema kwamba nawakilisha mzima vizuri tena zaidi. Anasema kwamba vipi mambo vipi hapo? Mambo freshi kabisa. Tuone inakuwa namna gani. Asante sana. JK na kucheki anasema kwamba hi Dan. Hi tu. Jadala siku ya leo nauliza, je, unaweza mshukuru aje mpendwa wako kwa kukufanyia kazi nzuri, kwa kukaa na yeye kwa muda na kumwambia kwamba asante? Sijui unaweza chukulia vipi mpendwa mtazamaji
mjadala wetu wa siku. Nimetuma link hapo, watu wa join hapa, and then tuone ya kwamba kama tunaweza saidiana mdogo mdogo. Mawaidha itakuwa inatusaidia vizuri tena zaidi. Tuone inakuwa haji. Dakika 25 juu ya saa 4 majira Afrika Mashariki. Nataka tu mniambie, unaweza mshukuru aje mpendo wako ambao mnapendana, mnakaa naye ama mnachumbiana? Asante sana. Liz Queen Channel anasema kwamba leo ni nini? Kwani nini mbaya Liz Queen? Nini imeharibika hapo Liz Queen jamani? Okay. Naona ya kwamba mwingine hapa anaitwa Nelly Liz. Anasema kwamba watching live from sasa. Sijui sasa ni wapi, ama ana watch live kuanzia saa hizi. Nzuri tena zaidi wote ambao wako ndani. Tunaendelea kujadili ili tuone ni jinsi gani tunastahili kuwashukuru wapendwa wetu. Naweza pata kwamba kwa njia moja ama njia nyingine ni vigumu sana. Njia moja ama njia nyingine ni vigumu sana kwa mtu kumshukuru mpendo wake ama yule ambao wanapendana naye. Jumuko hivyo na ngoja, sometimes unapata wanawake na wanadada wao wako pale tu wanangoja surprise za wanaume. Sometimes nawe msurprise, mmotivate, mtie moyo, mwambie kwamba mpenzi wangu inakuwa namna gani? Haya, nafurahia kidogo at least, ili kama alikuwa anakuletea 100 na haya anasema kwamba wacha niongeze 50 juu yake, kwa sababu unamdhamini, unamkubali na unamtambua. Tusije kukaa hivyo. Tusije tukakaa tu hivyo na tukosa. Asante sana wakili Dominic Onderi Nyabuto. Anasema kwamba will rescue a good out for my love to keep her intact. Asante sana Jackie. Anasema kwamba hi Brodan, hi too. Sijui mnaendelea vipi kama wakili Dominic Onderi tangu Thursday last week. Leo ndiye ameibuka. Sema kwamba atasekiwa a good out for my love to keep her intact. Yani atampeleka out ili afanye nini? I'm surprised. Amwambie manze, leo tunaenda out kidogo tujivinjari, kama unapenda swimming utaswim. Yani upate tu raha na burudani. Asante sana Valentine Lifestyles. Nasema kwamba hi. Inapa naitwa Gladys Gadhoni. Nasema kwamba hi Dan, hi too. Liz Queen Channel anasema kwamba ninashukuru bwanangu kwa kuni Liz Queen. Liz Queen unataka kuchoma jamani. Liz Queen jamani, unataka kuchoma ni nini? Tunastahili kujua vile tunashukuru wapendwa wetu jamani. Heida iwe ni mwanamke, heida awe mwanaume, tunastahili kujua jinsi ya kuwashukuru. Na utamshukuru aje mwanaume ajisi ya kwamba unamdhamini? Unaweza mshukuru aje mwanamke ili naye ajisi ya kwamba unamdhamini? So nataka maoni yenu moja kwa moja, kwa sababu Liz Queen ni hapa naona ni dry spell tu inamsumbua. Sijui ni nini mbaya hapa. Asante sana. Link nimeweka hapo, join tupige gumzo, tusaidiane. Sijui network yangu iko aje, lakini natumai ya kwamba tutamaliza salama. JK ana support Liz Queen kwa sababu amesema hapo mambo magumu hapo. Anasema kwamba anamshukuru kwa sababu anampaka mafuta. Anampaka mafuta. Mwingine hapa anaitwa Liz Queen pia anasema kwamba hiyo ndio ya kwanza, sijui ya pili ni gani. Ruth Bosibori sijui liendanga wapi. Ruth Bosibori sijui liendanga wapi. Ulikuanga number 1 siku hizi sijui mabako slide. Okay.
Nasema kwamba Eid Mubarak Dan. Hata sijui vile najibu, lakini nashukuru sana, asante. Asante sana. Nimeweka link hapo watu wa join ili tuhakikishe kwamba tumebalance maneno. Tumejua jinsi ya kuwashukuru wapendwa wetu. Kuna yule mmoja hata kitu kidogo hawezi kashukuru. Na sijui kwa nini. Hata kitu kidogo. Naona binti boy sana anasema kwamba humu ndani vipi, fresh sana, tuko wazima. Sijui la kwako bana. Naona Liz Queen. Nimekuja hapa kuchoma. Queen yuko hapa. Habari yako? Liz Queen? Yes. Niangalie mambo yangu hapa kwa sababu sikusikii. Leo nimefika hapa nitachoma pe. Nitachoma leo. Watu mko wapi? Watu wangu mko wapi? Njoni haraka hapa. My people, tashukuru aje bwana yako. Tashukuru aje bwana yako. Kitu ya kwanza utashukuru bwana yako. Alifanya kazi nzuri ya kukutoa kwa barabara. Amekufikisha kwa nyumba. Na kupeleka vizuri kwa kitanda. Na kulelea watoto. Namwambia asante sana kwa kulelea watoto. Na wakulea watoto. Tani umesikia vile naendelea kuongea? Hebu anza vizuri. Meanwhile nikiona wakili upande wa pili pale, Senator mtarajiwa Kisii County. Yes, unasemaje? Kitu ya kwanza nashukuru Bwana wangu sababu amekutoa kwa barabara amekuleta kwa nyumba. Kitu ya pili nashukuru Bwana yako kwa amekukulea vizuri kwa kitanda. Unampea ama nakupea? Hiyo na kushukuru kabisa, sababu asipokupea hiyo vizuri utaridhika. Anakupea ama unampea? Utamwambia asante sababu ya anakulelea watoto na amekupea watoto. Haya, na mengine baadaye akiendelea kutafuta pesa. Akitafuta pesa utamshukuru. Yes. Akikupea vizuri utamshukuru. Nitamshukuru kabisa 100%. So pesa na kukupea vizuri. Asante sana. Asante sana. Sijui ni nini nawasumbua huko akina timu mam. Kiukambe na kupeleka vizuri ndio nashukuru hivyo. Yes. Okay. Ndio hata tukopisi wapi? Hapa hakuna hydro. Sasa hiyo flashback naishaka. Na vile wanahesabu wingi hizo cucumbers unafanya aje, unamalizia unarudisha? Mimi hakuna kuhesabu. Hakuna kuhesabu. Mimi ndio najua kila kitu kile kwa nyumba. Wewe unajiwekea? Mimi ndio najiwekea, mimi ndio najua kijani yangu inakaa aje. Ni kitu gani kimemiss. Okay. Asante sana. Naona hapa kwa njia ya comments before nikuje kwa wakili Dominic Onderi, Judith Kwamboka nasema kwamba niko ndani na wakilisha. Benedict Gisemba nasema kwamba give us the ways to thank our sponsors.
not the reasons, ama ni nini? Ni mimi ndio sielewi swali hapo. Sasa ndio umesema vizuri Gisemba, hapo ndio nimeuliza ya kwamba ni njia gani tunastahili kuwashukuru wapendwa wetu. Valentine Lifestyle anasema if he treats me right, I will treat him back. God forbid ajai out nampeleka kama nani hao wewe. Asante sana. Blessed Daughter anasema kwamba huyu anasema nini? Maslin Bosibori, remember to appreciate them in special occasions like anniversaries, Father's Day, Mother's Day, Valentine's and etc. Anasema kwamba nini? Buy them niaje, unplanned gift to surprise them. Okay, nunua zawadi wa surprise. Elda Nyangeresi, hi Dan, hi to Maslin Bosbori, them take them out, enjoy, wapate fresh air. Asante sana Elda Nyangeresi. Mr. Ndege, I see you. Rutu Bosibori, I hate kuongea matope when we are serious kwamba kina hata anasema kwamba Dominic Nderi Elda Nyangeresi. Sasa najua kwamba hapo ndio ameona hizo zingine haja ziona kutoka juu timu. Huyu ni wakili wa Boychild. Asante sana. Habari yako wakili? Poa sana Dan, how are you? I'm fine, how do you do? Hey, niko poa sana. Najua uko kwa keyboard hivi. Kwa keyboard hivi unafanya keyboard hivi. Unajua sasa kuna like you have so many things like we just multitask. Sasa sometimes inabidi. Yeah, so I can say we have so many. First of all, ni vizuri kabla nianze show, ni vizuri pia mimi nisalimie wase wangu huko wa team comments like Elda Nyangeresi, Ruth Bosibori, Wacha Makasiriko, Maslin Bosibori, Blessed Daughter, Valentine Lifestyle, Benedict, Judy, Liz Queen hapa pia, JK pia nakuona pale na kutambua, Valentine, Jackie. So at least team comments na salimu pia pale, naona mambo iko sawa. So these are very educating at least motion that we're having today. And I'll just like us to at least today walk out tukiwa learn some few things from this. We are not experienced in this game, but from the theories that we have, at least we can inspire those who are within this mission or within this call. And you know one thing, marriage is a call. So kama imekuingia vizuri, you should thank God because wewe umepata ile call ya Mungu yenyewe. If I was to have maybe somebody that's I know one time I will have, but for now unaona vile mambo iko tunakubali. So in case ningekuwa na yeye, one thing ningemu appreciate sana, you know, there's that Thanksgiving which comes just from your heart. Wakili wacha hiyo karati Dan karati haya. No Dan, don't take that route. So okay, nimeacha kusema ukweli. So you find that there's that appreciation which comes from your heart because you feel it. You feel that love. You feel that, you know, that feeling that you are owned. You know, you don't take it for granted. You just say thank you. The good one is that each and every day you wake up in the morning, unaenda job, pia ameamka kuprepare ndio uende job, you know. It's good that you even pray to God together. You just pray to God, mwambia God thank you for the gift of life,
and for the gift of the nice present, that's my wife that you gave me. That's the most and the most sincere thanksgiving or appreciation that you can give your partner is prayer. That one, without any doubt or any fear, we must start with that one. Then another one is that it's good to organize. It's good to organize at least. Unajua kuna venye you need to change that environment. You need to change that environment that two people are used to. So pale nyumbani, mmeshinda nyumbani, maybe wewe ndio unaenda kazi unarudi, she's just there, maybe akitoka ni kununua mboga nini arudi. You know, you need to change that environment, that scenario. Organize. Mwambie nyewe leo, babe, I just want to take you to nowhere. I just want to take you to nowhere. Like, unaweza toka unaingia kwa gari, you just drive. Una drive tu yani until where you see even a good place. You know, you don't even plan that sasa tunaenda maybe ni Camel Park ama no, just drive. Enda side ya Nyamira. Pita hizo ma forest mbele, like somebody is going to Kericho. Just you can have a walk, yani a road trip for that instance. No. That one is good. Organize at least. Najua sometimes you can save, useme enyewe in 2 months time I'll be saving just to take my wife out. Panga tuingie hapa Wilson, chukua ndege Mombasa. You know, even that feeling ya kupanda ndege pia is something. It's not that expensive nowadays. So these are some few things that they are unique. Watu wamezoea magari, pikipiki. Mpeleke saa hii sasa at least apande ndege. 5,000 Mombasa. Mfike pale, mjibambe vizuri, murudi na SGR. You see? Like, you need to alternate that feelings. Take your feelings out of the normal scenarios. Another thing is good. You inquire to listen from her. You should also listen from her. You need to know, like, ujue ni nini anapenda. Bibi yako anapenda nini. So, you find zile vitu anapenda, at least when you're doing your shopping, maybe ni umefanya shopping pale supermarket, you can pick one or 2 or 3 items that unajua anapenda, unamletea. So you just keep it up to date, unaona? Si eti promise ni kitu ya siku moja ama siku mbili. No. Just mletee tu ma gift anytime you feel like. Don't have it sasa iko limited. Just bring unlimited gifts. You find that as time moves on, you people are going to be well. Sasa kuna yenye iko crucial dan. Hapa sasa tega masikio, weka simu chini. Hapa kuna hii mambo Liz Queen hapa amesema. Liz Queen amesema eti kama anakupatia vizuri. Wewe Liz Queen uko wapi? Yuko chapa kazi ya Waguru pale. Toka choo, rudi hapo bana. So, Liz Queen, wewe nilikuwa nauliza mahali ulikuwa umepotea. Sasa ni hivi, Liz Queen hapa amesema eti unampatia na twanga. Tua. Anatua. Liz Queen, si tua ni kitu ya kawaida. Becky, welcome. So, tua ni kitu ya kawaida. So you find that this is something that you just keep on. Just keep on having now and then. So at least, maybe what I'm thinking is that you can take it outside the normal environment ya nilisema. Kama mmezoea maybe ni pale nyumbani, mnakuanga pale 2 bedroom nini. No, this time, tokeni. Enda Kisumu. Endeni Nakuru, Naivasha. At least go and launch your BBI there, you know. So, it's not necessary that BBI inalaunchiwa parliament ya nyumba ambayo ni bedroom. It's good to change the venue, the scene of crime. You can change the scene of crime. Isiwe 2 bedroom. Sometimes organize muende hata Kericho huko ndani, hoteli mzuri pale. Yeah? Such things. It's Not good BBI. at least.
That's the BBI that I mean. You can go and launch it at another different given place. Isiwe tu ni pale tu nyumbani, bedroom, mezoea tu ile nyumba tu. Yaani unajua tu kama ni kulala kitandani, hii side ndio yangu. Hii side ndio yake. At least enda hoteli ingine imepanga kitanda ingine different. Yenye you have to do your things differently. So that's what at least mwache hii maneno ya gate, wheelbarrow, pikipiki. Hii mambo ya gas, juu unashika gas. Well, is queen. Kia hapa sikia mambo. Hii mambo tiji shikilia gas. Sio hiyo mambo mwache. So at least, and is also you people, you need to be that aggressive. Just learn. It's good to learn. So isiwe tu eti mko tunastahili moja tu kila siku. Pia inabo. Wakili. Si wewe umetoka kulia hapa juzi ya kwamba hao wanawake wanataka kila siku wanaume uchoka. Nilikuwa natetea majirani wangu. Haikuwa mimi because mimi sikuwa mimi eti nini. These are cases I've been receiving here. My neighbors, they coming here. Eti unajua. Sometimes there's a commotion. I have to get out and know what's happening. So that's the time nilishtuka tuenda kwa gate. You know, things are becoming worse. I'm telling you. People, in fact, there's one thing which happened yesterday. Nilepatana wengine. So somebody had called, tulikuwa tunampick somewhere around. I don't want to disclose the place. Just within Rongai. Just within. So I don't want to be specific. Najua vile tulifika hapo. Hapo useme Nazarene, hakuna shida. Si hapo. In fact, it was away from Nazarene. Hapa Rongai ama Karen hapo karibu. Ni hapo to your side too. Lakini there's somebody mwenye nilikuwa tunamdrop hapo apatane na mwingine. So kumdrop huyo mwenye alikuwa apate tukapata alikuwa na rafiki yake. So you know what this person did? Like hata vile these are ladies vile walikuwa wameshikana hapo njiani. You know, it kept me worrying. Then vile huyo alishuka huyo akasema yeye anaenda side ya Rongai, mnaweza ni drop huko. So akafanya nini? Akaweka kwa gari. Na anamwambia bye, I love you. And I'm like, aya. So things have changed. This thing is real. You see? My friend, Wakili Dominic, kama ujui siku hizi warembo wote wanaitana babe, sweetie, sijui nini, hani, wanaitana hivyo siku hizi. Wako hapa watatuambia kina Gladys. Dani hiyo naielewa. Unajua kuna wenye unapata. I have friends wenye uitana to you understand that this is a genuine yenye wanaitana ona. But this one, even the posture that they were standing with, vile tuliwapata, the way walikuwa wamekumbatiana. Wewe ulikuwa unaangalia wapi bwana? Ungeangalia mbele tu. Sasa tumefika, gari imesimama. Mtu tunataka alikuwa anashuka, mwingine ameomba anaenda hiyo side. So you know you must draw your interest. Pia alikuwa na delay. Hiyo siku lens ilikuwa na focus ile mbaya. Na wanasemanga acha nikwambie. I'll be considered to be abnormal if I don't observe whatever crosses. And as a man, it's a nature. This is a rule of nature. As a man, if a lady passes by, if you don't look at that lady, you consider to be abnormal. Ladies, they must know this one. So hata ukiwa uko na yule wako mwingine anapita, angalia, si mbaya for a man. Wanaume lazima uangalie. You must. If you don't look at it, then we'll consider you to be abnormal. So this nature, it's nature for men, and even the Bible allows that one. Though I don't want to tell you the verse, but it allows. Just know that it allows. So kitu mimi nasema, Dan,
Tafadhali warembo, as you embrace your love towards your partners, hii mambo tumesema hapa hivi, wacha kuitisha hadi zenye ziko. Tafadhali tusifanye hivyo, si mzuri. It's good to be considerate, understand your man, umjue vizuri, you know your man in and out. Wewe kama unajua kuna mpya yenye umejua, it's good you come and tell him that babe, kuna style mpya, ama hata usimwambie, wewe mfanyishe. Hiyo ni surprise kama unataka kuharibu. Hiyo ni surprise. That's a surprise because you want to, my friend, you want to introduce something new. Doing something new, not introducing something new. Which. Let me tell you, when you are introducing something new, it means that you are doing something new. So what should be there is that this is a surprise. When something is new, like something is unique and new, it's a surprise to you. That's why mtu aikwambia I'm coming to surprise you. Napata mtu anakuuliza surprise na nini? No, you don't disclose. Then that one, it doesn't now retain that title to be a surprise. Because once you've revealed this thing to him, to her, or to him, it means that you've lost the surprise part in it. You see? So that's why I'm saying you come and introduce it. Unaona, usije ukamwambia tio babe, kuna style mpya nimepata hapa. No. Come and do it. Thank you. Wakili, utaambiwa mahali ulikuwa unaonyeshwa hii ya kunivunja mgongo na unanikunja kama konokono, utasema vizuri my friend. Asante sana. Naona watu wamejajaa hapa kupitia team comments. Asante sana. Ntuga 3 yuko ndani. Evastan anasema kwamba niko ndani kutoka USA na wakilisha. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Ruth Bosboria. Asante Richie na nakucheki. Asante sana Ruth Bosbori. Nasema kwamba yoyote ni Vision 2050. Nothing I can offer to my lover rather than prayer for words kwa mazuri. Asante sana. Michelle Rojito anasema kwamba watching you live from Dubai. Karibu sana Michelle hapo, tuambie men amtosheki. Sijui mbona tutosheki na nani anakuwa na makosa ya kututofanya sisi tutosheki. Wakili mawakilisha wapi nani ametoroka, ni kama anachukua notes mwenyewe tu. Beki wakili nawe kuna mahali nilikuwa nataka kuchoma ukajua tu nikaacha. Usichome kwa sababu my friend uanze kutoka Karen uteremke Catholic University uende multimedia ufuku uende mpaka Nazarene. Yes. Uitakaa kwa nyumba hivi. Jana ilikuwa holiday, lazima uende kutembelea Waislamu. Liz Queen. Unasema nini wakili? Nasema hivi Liz Queen. Nasema hivi. Nimesikia hapo uko na points mzuri. Yes. Nimeambiwa wewe ndio umeleta mastyles mpya. Hiyo ya toto tafadhali msivunje wanaume migongo, naomba tu. Hapana, tutaki kuwafunja. Usituvunje migongo. Sasa hivi leo wamefanya mazoezi mazee. Sijui itakuwa namna gani. Anyway, kila ambacho tunaendelea kukizungumzia hapa kuuliza ni jinsi gani tunastahili kuwashukuru wapenzi wetu. Pia kwamba baby, leo nimeamua mnunulie hata ile ya ndani. Wanafurahianga. Si kitu kubwa unaweza nunua ili wafurahie. Wacha nipate huyu mama yao ndiye akuja hapa tuweke sukari. Sukari. Tamlambi. Wameleta baikoko. Wengine wanaita baikoko. Hiyo umeijua?
Ile hapa iko kama uko bado hapo kwa Suju sukari. Hiyo baiko umejua? Ndio. Inaenda aje? Nje ngoja kwa batavia bangi naga naende baja ke ko ngoncho dara manga. Sukari tamlambisha. Sukari. Inua mguu juu. Wewe uko nyumbani umelala hivi, wengine wakiimba sukari. Ndio ndio bana ndio basaja bana. Twagotire. Twagotire. Sukari ende mobe motera sukari nenda bagaka mwabanyora iga. Abagaka basinyire no murambisa no motegera nanje oyore ngango gendare ngoenda. Tari once. Lakini abasa aje umusaja nabago koline sukari korunyomba ko magonga naenda kumaitenga mambingo sukari aje. Iko mjeso. Wanasema tumie Kiswahili. Wanasema tumie Kiswahili. Niwete bob. Parale. Omanyetenga mambi nabwate. Esireki. Sukari paikoko. Rojito. Sukari. Rojito. Si mwanaume wako akuwa na slay queen. You should be thanking God when your man has a slay queen. Kaki my brother tenga te gendonge ye kebe. Muna kero ma tenga yo husband na bwar samuani. Kaki kero tama ye despair. But it's good you thank God aje. Pero ke kare ko bani hadi to korara ne kero kama tengo masaja na je samue moina. Uma to ko jaka kwerusio obo chabu korugora goika mate na ndo wacha kutia. What if wako na slay queen? Noroje. Diga. Bakari yo ira manyo gostuko no mata ngakara bwata stress botuko gokorara manyinga gostuka. Korango ko na ndimo. Bali korara bataba. No ba. Stress yo masaja ko genda isiko go so mukungu anya go saita mu. Lakini kama nataka kwa sere kende kenga. Lakini nataka kwa sere asendo. Wasubati awe karota ba kuneti bunate wa iga ako bara mabati kuru moino mpaka moiso na to ko Iganga tebe ga my brother talinga na basubati book no nyana basaja aba nene igako manyeka ti umusubati yona na na samuani moina omanye tawe cha bakobolinga yani igani tari kumoisane para ega ndo kelio ko goira na ngora me yani ora nyoro monta kweto menye tota otanje. But for men it's just understood. For men it's better. When we are allowed. Sisi unajua yako je. Men no done. Logistically, biblically, like even constitutionally, men are allowed, are subjected to have, no, wait, Rojito, they are subjected to have more than one. But as far as women are concerned, tafadhali, stick to your one man, and whenever he walks out, feel proud of him. In fact, you should be telling him, unamwambia tu vizuri, babe, kama umeleta mwingine, maybe kuna style mpya nitakupea pia upeleke huko, pia yenye unapewa mpya huko uleta hapa. Such things, you need to embrace such things. Those are the things you need. Obo tu arobo ni mobu ya, obo ororo. Waja na iminjengo boli. No manyete mama saja murada nyomba, no nyane wasine weekend mamora na mukao oyomo. Lakini ase weekend ga mura bara mangana wasen 2 days, wasen 1 week, wasen 2 to 3. Orara ta bata kware tira bu babere wasen bata. Oda kere korote. Of course.
Mwana goko genda moyo goko rara toma anti gose goko kore merem. Goko. Yango tevi. It's not necessarily everything that you must do it. You know, you can even take a month. You can take a month. You can. Yes. Yana koboli my brother. No jike mwane wakori to te venje ngara ko sono yoga to ko maiga. Mbale ko chimata ngia. Umana ko ja mwana tu akori so 3 days. Ndo anya commit naye ochichora ara ona ane mambio ko gende moyo nde to takara tikende. You can survive. You can survive like Roromon Tabuna is queen ga igo mano yo minto igoro ga iga. Aira mangara. Wani ga buna ari igoro ga iga. Buna no chibuna konyo amachi igoro ga iga. Lakini nabo. No chibuna konyo amachi iga. Nabo konyo aratanya konyo amachi. Pero mana no puede tamtebo. No puede tamtebo koriting aquí. Today ngongo anda mo amsel. Umanya ko ka mo amsel yo ngakeje. Mambio ko ka ko mano dia enda kero kari breakfast na ndo ka na mo. Najua Regito. I can think about the time table tata. Regito, let me tell you, Regito, one thing. Regito. Oyo gate ba iga. Iga koreta kasubati numbers. Na bateba. Na manyiro ko moboli iga. Kwaretire numbers. Onyo yo mobuye kaye kerore you are wrong. Muri ko koragende ke daily service. Amo ko koradi one twice. It's 3 days a week. What 7 women. Nje ngare number 7 kose number 6 kose number irenga. Umanya wochi jamuane my day orale without sex. Warare. Mambio kwa kujibu. Wagendire mwomu ngao go koroteti kose ngwane si go genda round. Warare. Tiango tebi Regito, one thing I'm going to do. Nandega gocha goika mwana nando teka iyo sex yeyo. Tiango tevi ntongo korabo. One thing I'm going to do is this. Onye more saba. Ukoba igore WhatsApp group. Na tevinga this month. Otogo timoka. Wana ningicha mwago, you are well prepared that there's nothing you expect or I expect. You see that? So, because logically, when you have somebody, you want to take that like, why do you love someone? It's not necessarily that it's because of maybe intercourse and the rest. No, there's that passion for love. So you find that when you allow sex to drive your marriage, then you'll be bringing more problems to your marriage. So the best thing to do is you don't assume that hiyo ndio itakuwa kila kitu. Wano uraikira mwana ninkuganeti because yo manya totally razimana nayo on every time. I have authority na nje na boko nyama manyinga na kuganeti. Which authority from who? Which authority from who? As a woman. Because I want. Nakiangote naki. Umosacho ngobono you must also na omora bangi. Bono ga chenyo mora bangi ti ango bori Michelle. Tote bo more 7. Omore 7 ni. You omore 7. Why are you guys like you all time with? Onyo more 7. Lero na rara mumo ndogete meaning onyo narenge mwago Monday na ande Monday ngoira na mwago. So does it mean that kuru Monday nje baka Sunday nega sio kan jata tani tungoro satori biri kawaiga. Kokwa oma de webima ayama ya do webima do gadaba nagi even the constitution is saying like this and this. Yes. Which means you are able. Bona yesu uomo gongo kabisa pakotoko ile dodi babeli doko ile nyakita. Ngo chenye no mogongo nago sugwa. Na komisi bara ngeti buyaiga twarara baka mambi kwa kibuyego na soko mogaka nagenda. It's not necessary that you must do it. Omo bungu bori okoragero otabwa stress na rara matukabira ko atabwa du msada. Wori dabokara we kama tukale ngakorire. Emiaka ale buya. Dabokara ni momo. Ya ra buna smile tiga iga. Talazima onyo omo mai kwenda na.
tabokara oranywa mumuna bonoiga mwanchera norare umusejeje mwangu arare rero onyo gwata bakungu saba achija wetie che nando gochogotera ndienda wetie che mukorwana wanya turanywa mundebi Oikazo mimi kera lituko. Kera lituko. Oye bana turanywa Liz Queen, I know ancha sa mwe misakira lituko. Ewede bangaki miseli is doing bad. Lakini diganga tabi ngaki bogori gendo gariyo konyara digako bogori umasigo orio omogore tiga yani usinyugutara. Kitiango tabi garo jito na Lakini kaki. Michelle Dominic ingo tongai nara. Dominic zintundo di bana. Sukari tabwa time abunimati nande sukari yeye igenda gedera ambu mpaka the climax. Pataba nyobo maana. Abogano. Wakaenda 45. 90 degrees. Onya no mosibadi ogotumbira tamaiti ko siguru situ keji mega igo tamaiti ko siku abuja morosi. Yako irati mesa isiko mama adana tamaiti sabu si banene mugungu dai ko nena asomosa joya because ingwa moroji ko para. Kira kubwene no gotaego no tameno buya. Omanya tena ananya gotaide komanya mukao umemstua aya 10 kama saa 11 huo sengoterare na bodiri swali onya tomori ne properly igago ngaire ngaki ngano chiko nyarori straight ni siko Tinzo gosali. nimboteri swali abando manya tega kwebe kari ase straight queen ogocha nyomba gagota kama mine ngoko ngororo mine ngoko JK ngo boliare. kana bodi yo kukwana ikora yo rebieka omusibati yungi kwa maruzere disabo kaite digitana tabwate gotiningia tabwate otano kima obakima bwa borete mobole baba tabokara aya nani dani na kia korokuri ngeri koruzere omusibati sobo Oyonde Dominic Onderi wakili. ngi kia boli kikororo nande Mutate kubunu mwana ndo mugongo nyarekire. nande onya kama ite tanyara kasi abana Michelle mongno yo tata kumoro kya bantaba bamoro kondo. yaro konya baba na mungaina no mwana no manye tariko takatokwana mbaiko takatokwana nesingi wana ngo mungaina no mwana na bana ba mito no kokwana para bote and aya kukwana nesi Mogo tobuna areme gongo iga. Yango debi katata banete truth aya nyome na ngoko nyara naenda bakungu abako kori proper nando ba kungu rio gogo drive Ina gogoronga Dominic yo iga. Dominic yo mucho tongai naga iga. So mane kere sengo diande. Na igure ngako ngaine linde ga igante byango na kingo ngaine. Ko tongai no re. Diganga debi Sengo kwatiriete. Nte byango da bukara. Michelle tiganda kwenda Dominic yo na rogera naika. Iko na kwenda rorio no moino na nyora na ikiria. Ona ndo mutiana rako ri. Ndorio ndo nare gochi. Anya tiganda ra iketirie. Ekero wote abuna mete kero musacha nyo meta bakungu komi. Musacha na wote temte boya bakungu bae. Mwakera ari nyare besi mina Michelle rero ngo chandao. Ko Michelle na mete gasio mugaka ni. Mwakera ke muntu. Mwakera ari wanjike si. Iko meta musacha yani kiengima abakungu abae bose byo bakafi. Oh ndengo musacha ona ati nyombare. Ngati obunirwo mugongo ekero goteba kwanyari kubeke koro to namba 10 igo no bimete koro tekyo no ise ino gokibeka no bono njira nti kwanira mangana imona singe jet respect ne nyarte muno
kongweta narengi titi kwanira mono kana ra kwanira kegotu tawa bazeka Address spell yaro ne mbe kia baba mwana minta bana tianga tabiga address spell inembe karibu rongai ase chidrive spell chigo go rulimo lio kanichi pamba ya chiroro ase go ngaka ase rimo ngakwa kida tebanga ninche basically chiraba ko koriga na netinga ya boru ya moino Dominic wate bokorara borere wate na matukabere onyerere wasome mise ko nane mabona botokorara njebena na zebe na asomire misa rero wanje twanja metie berero bakero mense tomaye go chako banga mangana ande nande ntete yani tutararara nande go kwara ande bina ki be na kioro chingora tero bole momo inana yani kwara bange binto wende binga outside that context lakini taringa na achire kare kwa minyoka iroyo magongo ne igoro ngonje ko tomo ino ga wachire kara igu wachire ko karantira wachire ko inkarasero bego to ruaru yo bono ngie koroje agara ngigo tamanayo Davi so mare ga kino na ingwe tenchi ko nyomu adengi wete bona mangana ingo choro ko ngechi Dominic kana ko boriga ekero gochaka gotenga tetubanga mangana ko gorobore mu about the future igo seite no brangeti butarengo ne getana no bukuma si tukeregende kingi arengo lakini the main point ya ndete sei no ko nyunyunta onyunta buya kanya ko ngako bukanyari buya evine tinyorenda aya Dominic evine tete kuna ora lenda abana batoko nyora naye abana robongo naki ado skari ngore tole koigu idio ko ni tare ko jo skari ngoche tare ngo chikora toro onde auto bongoga bona abana batoko koibiara baitoko nitotoria stoko abeka buyego wakiri bona abantu batigarete ga babanyakara babekia baba si baba abarega bone batagete konyunyuntu kabisa bona babona batete ko minyuntu oikaba minyuntu adai ai konyunyuntu ali moiga diata que toko chaka konyunyuntu agwa ko gwata tumera next month toko konyo tate baba bona bale 1 2 3 4 5 6 7 ande mo kungwa ai 2 months ko 1 month kogicha mokorara nero rote ni dukondiera unless andata waisi abageni bata onya moko kora after 2 hours ko 3 hours ngane gwa kani ngakora ndabe mndako 1 full month rojito kona boli Dominic karati kanindo che community ancestor no alega wakilishete mzima eliete liyo rogete timatini chisokoro chikamorarete bobe osena kikei yonega kesped no alega ine abantu ngwisane kamore gokora egakoreki rojito omuntu ngwisane kale na sex ya onya ko karanga none chinyeni riko akero begete yange ngiye go mugakariri agwete na ndora ko tengo mongna ya kora kora uko kumba uchi sugulie igo amira Mario omo goiro modenyo ko magoza matukata to manyango mondo ya sinara kuragira ku tote bani o man Dan, again, tota kerero jite tianga tabi. Abasacha, in fact, men, one thing that you should ensure that when you have more than one, then when serving them your food, you must be as brief as a cock on top of a hen. Very brief. Very brief. Nyakara. Expectations chabe chire igoro sana. Ladies expectation chabe chire igoro sana. Atete ani makoche omolini avocado igoro.
Dominic Korwero manya igo musubati ke sibiringa ngo chare ko korora. My friend wakilise community. Kerago chamono ari. Gako genda okugwa ko tinga no nyuta gete utata gete korara. Arko genda bwang. Ekera achire dan. Poke didio tenga ya bwanti teba bwanti nkali. Pakwana nanti ya yorara. Lakini aliyo jugwa kigengo ko. Aliako soka abungango wa kresi. Dan tiango tebi. Imagine ore no musubati nyomba. Ugosine ntigiti yako bekera. Ige gotioka ko bwana no kogoro. Toko gingira. Are these things motivating you? You know, you find that such things they're not motivating you. Dominic, akara ko ego musubadi yo manya te first of all, no manya te marriage. Ukayajirana. Ukayajirana. Toba maete kere. Ekero esuku kwaro lituko ne suku na monyorete. Yesu kwero mbaro iko monto ngaro mayo soka. Kumbe monto yeiga esuku lioka gocho isibi. Liswali miga. Onyo enye ntigiti ke gwakaiga. Onye ntigiti ke gwakaiga. Zion irende na kieka. Zion na kieka. My friend yonyoro mukago ga gose murembo yuga gotioka bunayo bwate bafu ya nyomba. Moso igo chiwo. Kelio ko yingeraga mutei baba ororoba mubanguse buyeiga mo sabusi moira no guchiga ari mora temango gose mbibe tiga gosori yuaye wakili ya rero. Ngomoro kiroche ando isi ya mayo chacho go isiberi nyomba. Never in a had. Onya gwara lirobo bebu musubati ogo okuoko barara korute beginning. Igago chichagara mwanyo alira bana mwago atire naliko chaka como sokisi ko ngomanye toyo tari bwesibi ayo igabwata makosa yemuno yoto ne inororo munaye yaye Michelle ora ripechi aje omote mistakes. Michelle Dominic ka ire okoranire ejine jimbwatereri motike Torochi jimbwatereri amasati ako nywa marero otivos mambi because of no mujabona nyakara ya aye community aire tanga nyakaro yo koibora taliko chenjie kara basi bono kranyo aliro umwana musubati itago chikotigara bunare no chibuna nyakara areiga bono nalia mabera go chikotiga atari kubika bisira we kweli ndebi Kadi bana igana agotire lakini mama itata isi yoko nyomo warare muno ko nyetani esura ya sare lakini ano eko agotire nabekoro kananga bade James no nyebwate paka koliga muri wakili oyo nato oyo sukari ebundi ya igoro ko ako ebundi ya ese kwonto kebe ya igoro oyo ko ikomo lyo monto mujengo nando moruyo bwate tinga sobo Squeeze aya Dominic squeeze bakomwe bwate yangane ya mami mishairi rero squeeze mbali konya kunga ngabana gotire rero nayo kuna ora bonzo ka njugo mugongo bereka Mbwate simu ya Michelle boniga ncha korige the history
ya Google unakorokana nabakari konyora more skills. She's gaining, like she's just gathering more skills. Umontacha konyora day one. God knows. Tatora nyora community ancestor. Alafu nindoche mama jiko general, nindoche minyaps. Kiu spedinoara atara kwana, kiapa batara kwana. Community ancestor, stima dini ancestor cha korare to bobe. Yeah, ancestor cha lare to ya. Oh. Yes. E bono e topic ya lerne rie bono ke ko grando che mix ya mangana. E mix one ali kwa mento bwansu no ne kro kwa uri no na gasugu mangisungu be koli chinyanya. Bituko kwa beka mabuta ichumbi nali ka konyagwa. Nali kwanza. Bati engane mwamu nesukuma kwali. Na kiora surprise yo mwanchio asega singi yago koleire. Yeah, asante ase topic yeyo. Yako by the way ina topic ya late night ndo che saa 5 abana barari. Yeah, in fact egento karoki nyonche manyetenga ekero ekijana arure mwangina na ise arosiria aga gesimba kae guchiense moga ali gose akanyomba kae guchiense moga ali alafu no munyaro katigire abayibuli baye bachire babwatane babire gente kemo in fact almost part yoiga anemono kando no gocha okore kure no gocha kokonyorera abana I muno omuga kerinde omojenge e familia sex just 1 minute yeah bono na go tebanga na go tebanga ne last moment spati oiga onyare koba gogo kora kigo como toselesha asamangana ya mapenzi alafu nabo igoma etobono okonyoranga most of our men timaitinga gosenechi stress kigo chiabasumbua gekogera once barigetanda umati stress yo ugena takobeka parking kwa manyanga egento korora it is a serious business obwana takonya kora let's say once lakini kitambo nando muswati oyo achikukugania na bera ate given 1 week warore bono neyo te kunyara neite kunyara go to kunyara ko yeikirania onye gogo tigero umuswati oyo go inchira warore omaite most of men ekero to kora amangana sex okonyora abange neba tamaiti komeki muswati yo ego si e partner yae akore kurende yani como prepare elinde geko mete abaswati sometimes they take a lot of time was stress kingo konyora wabwate they take a lot of time wad just ene meremeliero one rasma umuswati yo iga onye noko monyunto kurwa matu wapi elinde omoswati yoiga omonyene akoreki aike climax she releases herself alafu kuruga abo you as a man naye omanye okore kwenda kimono konyora abasacha bange tuamenyoka papa within 2 minutes kwa ruroro moswati yoiga kwa motikire nebyagaso byonsi bas umuswati yoiga kogenda isiku chances yechire 100%. So the best thing nelinga intuna buna abasacha etobwenete uhakikisha nga first of all before utara kole kwerende utara chaka amangana sex ne rasma you are lady omo prepare ya onye noko monyunte chinse ago ika wapi gekogera it is oyino moberogo
you have neras munyu chiesere ubuno mchezaji au chiesa no mupira buya elina kore afunge goli ono na pasmen na bebwenete ekerto koraigo na boko nyoranga at least ekeru muswati ya release nayo musaja baadaye kwa release bono it will take maybe 2 or 3 days muswati yoyo kitambo nande umubero yo kare umubero ye ocha kugania alafu nabo igo naintubuna basacha ntubwenete wakikishanga kedigyon stokora anemono buna amangana ya uchumi ne rasma twakikishenga chifamily cheito onye na bana ngobe katole ndagira semesa onye no mongina ngobe ngoragira ale buya elinde ekere mogo swa ase game yiga etoekananga ayo mugaka tikwa talinga ekwachi eto hotelio karagira umongina okamotige nchara bone ekere wikiranga nugane tuko drive ebirengero bya ekorute outside world mobire tabolere kwanyoranga bono nikako kwa kishingo upande reason aiwachire kwalire nyama ase wachire usana se cafeteria family kwa batigire bagosumbuka gana namangane yesukuma na nini ebyo in fact ngo changia bire anemono wa affect amangana ye amangana sex ekogera ne rasma spatio yiga aragira igote ine ndagira yake mubere alafu one kere guche guikabono indagira ya getanda spatio yiga niga ara konyegali bako kuminga kai spatio ne ndrumago kwa ya ne sengencho enda ya ne igotete nama etenga abana muna barire gali bakunyo onye ne chibomba kunya kurusu kuchigali yako mwana ta kurusu bom onye taigoteti so ebintebyo in fact mwana tipikole kwene so as men kando na mangana yo kuligereri amangana sex ni rasma twakikishenga chifamily cheito mtochibegete buya na they are stress free bas bono ge wikira buna na batebringa you prepare your lady ngakyo mu prepare bwata matoga wika trimbo kamalia gati trimbo kawe chinse bas onya na mangana achi sport bali momanyete the likes of Rogito abaigana oyino mo emiaka ya enesugete nkolengi na maetenga the chi sport is the final about all sex one sekero omugaka akune chi sports yeyo bas bona bego take 1 week kitambo nande Rogito agani gocha even about 2 weeks agani gocha correct agani gocha konyora sex once membrane yeli wale rona once membrane yeli anyare ko bagego kunwa once membrane yeli ya G sport anyare ko bagego kunwa bas nige kogera omuswati yiga ekwerende sem yake ya siri release amacha yons pia kunya ko baga kumusumbwa then everything will be very okay if family cheito na bachiko tenena bas to ganyali to kurwa so wiko gwensi abarero mbali goisa bwana no moiteria macha go samba bono iga akora rapego ando omanyete naki ekara that is not egendora ati batebya abantu ngaki ngabano maito musibati twamenyera kama samuia asinga bano wajakira parorobo bubwai that's the time maybe umonyora the first time intigitige gwakira irongo bono okay gel karatika goda kaira kunyanjera na from the beginning gokoranga tori kunyara onye goda to mondole right ndiyo mondole right onye goda human like you kwa you human like tiganya karante bina kiamangana tocha ko Michelle wakili hata geto monto bunayo ebundi yanse goncho kayabe okay ya tata njo akiti toka mbena nyakaranza okay tetenchi boku abachi go itunku okay
Abrachi goitumba tata. Onye pogo sinyekera bare rombale open bao tenga babe nande bago pima dalili watenga ota toko gaza no sundoki ode ngoja hapa ndani uko hivi. Aya, bigere onye hapa ndani uko hivi kera ko ile road test kuisha maneno ugotikira ugoja kumwakere simu yakata no maite niko mahali fulani because uko pimira nyore hapa uko hivi wakili no taliko kanya nonye ne driving license yes okay DL yes okay road test jagora ena ngandie gari ne no mwalimu bas Ya dani kitombiri kokorugo ena nyora igadani. Abantu ababarojita bakinete ngakeria moyi. Bona aba ebintu byareke bingao. Squeeze rojita tiago tena naki. Rojita tiago tenga squeeze nabo ikaiga ntenene igatugo tenena gwikaiga. Yani ona arigerio moise ke igokonyore bendera ya gure. Yani ntarate abanga. Agure. Konyore ya gure. Ayumure ira already bandera be. Okay. Tikatra abantu bara kwana kurwa K-Sped nteto nyore libaga mama chief general only mama in Africa nindo chenga senator Keti era no ara atima tinga Kisi county gosenya Mira county bago shindana na wakili hiyo tutajua baadaye. K-Sped yani Q-Sped Dani mambo. Poa sana baba. Wako kose wikiria wachejeria tendugu. There is nothing in the name. Nabokoroka kende yonse. As long as una kwanyora mood sichire kogicheri tiriria kogokia. Okay, Q-Sped. That's correct. So by the way, hii topic ya leo ni poa sana lakini mbona maite washukuru wapenzi wetu maite inategemea nao nini wametufanyia mzuri unaona. Mimi kama kusema tu kweli kama mpenzi wangu amenifanyia kazi nzuri naweza mpeleka out for dinner, nimpeleka pale hajaienda kule dinner tuongee mambo yetu. Pia hata ikiwezekana mnaweza hata enda, you can check in a 5-star hotel. Yeah. You have some romance. Wow. Good man. Go change the price. Wow. Even the bed, no matter another problem. Sorry? Uko sawa. So unaweza mpeleka one night for, you know, mnaweza check in one night somewhere. Labda 5-star hotel hivi. Yeah, mjienjoy huko. Lakini kama hajafanya anything good na hii pandemic, wacha akae nyumbani. Until further notice. Okay, asante sana. Naona Kenya politics inasema kwamba naona pastor wetu hapa, sijui pastor wao ni nani. I don't know, maybe ni wakili, maybe ni community ancestors. Anyway, nataka kwenda moja kwa moja kwake Mama G for general only mama standing in Africa. Yes. This is your mama. Mama. Well. Okay. Topic yenengiere. Hii topic ni nzuri sana. Concerning married people. So we are talking about married people, sindio? Abantu banyo maine. Na nyembali wako data ni bwana. Hapana, dating hapana. Wachana na dating. Wote. Hakuna kwa wote. Mimi wacha niongelee mtu mwenye wako na bwana yake mwenye wanapumua kwa nyumba wote pamoja, mwenye wanatoa hiyo pomu kwa blanketi. Yes. Hata kuna wenye wana date Mama G, bako ruhusia pomu itugeta. Kuna boyfriend na girlfriend wanalala pamoja. Wako mira na Fridays, batika na Mondays. Again, take tangani, tiga bantu baba basafi. Sana basubati, be very clean. Again, tugia kabe nona basacha, kaba basafi. Ngingira kile asirende abe smart. Ni jasho, ni kunuka jasho.
tumeke chiroro ne chiga chia nini masculine ne chiga chia basaja chi perfume chia basaja sana ni fair kitu kama hiyo very nice. Ekintu gya kabere nyuma utarate bana go set rwose ngo date ro muntu eboringana ki umuntu ega no musani onare kwegure mete kerore obusani no muntu this person yago animo mo kora chokes chinde chionse kwararire so obusani obwino no bogo ikira paka limore nyumba yani you do your own things yani ekintu ebintu bivuga automatically lakini keroko tane girlfriend yobwate nyumba gali paka gosoke tali free mete abantu bane babwate insecurity nemebere yabo obe ndo monene obe mbwate ndagaiga obe obosibwana kiborega but kere more friends yo ko appreciate musiba musiko by the way you look nice I love you yani munafanya jokes unaona so that this person atware confidence umusacho yatware confidence umusibati yatware confidence ono kere more nyumba you do your own things in the right way gendo ya gatatu eat healthy kwegore sana kula matunda kula chakula mzuri ndagara yaba gusi kaliri bwone lili yako bigego nawe watermelon karoti bakara koros juice ne chipoda chi protein zingaito chikurusi una ntubalisa kuma kana kali ndo bire fresh kwa hiyo litoke nyuma kero kurage kera lituo kero kurage make sure litoke lya gonze semo gali so that you can have that energy kororide bono nyuma motarachi koikagali nyumba gali bedroom yeino make sure ngana ki everything ke kugochanda munayo musacha maybe anaye breadwinner kororide kende kyonse ke kugochanda kuruo bisi yago kwakwane no musani oliogoro yoro mukungu ogo kwegure babe kende abcd so that she can talk to you kwegure so that agote na ya tutokore yani aku advice aku a shoulder to lean on. Are you getting bono kere kwa beire free no ikagali okorete kino no moikabole de gali mocho kore bicho koni bi nororo you feeling good yani moberogo tori morito kwegure nkoro yago telindito meta bato pare batari ko hold this secret kwegure for example dan wabutirwe gasi kwegure nyumba gaiga no bwatu musibati utari wo ku understand nora matena na butirwe gasi atenga no kuchi hororo ai bono ga bu tamuta kwanere tenga neyo no lipido kali ndo bire fresh igu no lipido ekwiranira inso because no bwate stress tigangote na musacho onde bwensi kabwate stress yani lipido teyo yani akukenda ti yani ke koimoka pikanda akuga koimoka yani no matendiro makata kurwega asiaro sete okotinga kandi pebrero igondo satatenga itintageti nalio tata itikorara pibumetie liso kubara mabati yani hapana. That's why we said when you have a friend as a wife as a girlfriend umuntu eganale caring. Let me tell you wajana ji sex addict. Don't stop dating sex addicts. Yes, of course, sex yes, sex is food, but not every day. No, not every day. Yani yo kitu kireza pu. Kali na bako nyanyesa chinja liororo say maybe yes. So kerota kwa stress. Kerota kwa stress. Ga nyumba. Kaigure kerota kwa stress. Kaji tuabe minyapsiga kugwe yibategete kralito. Ntigakiaro kobisamba sama maji kende kutingo igota yani tigango kana mbono kukimaji sauriore de wal bano ta igota lakini arenka na boko pete tamte aye egente ke gaba nyakitali bagoteba abantu babo nyakitali bagoteba nga katato week katato ge kunyalikana talikira litko pe no so ai kogenda ke digio mondo bwate talimbe bakwacho agenda ikere bitu moja kerenza kwanza muragirero muisokero bokore keregento mbara atima tiu sine balime gochia bali mugako kodenga ya baba tero timbwati bese
tiga mambi ndore gusiminga ndenkore mambi ga kubuka mwabukire mambi yako soka guchimeremo ngachibese kanga ko mu mwaka rosiri butu kwayo kamwaka gachi Nande Umusibadi okusaba chibesa. In fact, naye kabadi working woman naliora make your husband you say family yao kuba strong. Warare yani to nara kusaba chibesa naye turware tiande okora tikende beka none chinyeni icheri kwa irwenke manyanga chuko tiga mama ji aye Michelle abasacha mbare batari gutaka bakungu babo bakore gas nande tiga nkwanera bakungu abo bonega my sister itiko riri yani mugo cha kugosana yago cha kugota inecho ya nugo ichosi. Let me tell you. So I always go ga bugo nyakota babe usiende kazi musacho na kyao kurigere liga musacho itakuanje titali agwanje te igare ni abwate ari insecure asingenjo ko kwenda gochiga ngo chole kororo. Be exposed with the world, be faithful to your husband. Chaka koligie ekwende sikumeli yago na cheke banda gali nyo besa yago bege kiombe ibyo mbeki ngechaka konyo wali tisani nyumba umusacho ina lyako gosikata na yaya nimbo to mukungu nyumba gonkonya korore. So keremo ikire porere gali ni mmogo ta kumanya so that umete dani kerobwa ore stress free sana muno musibati ari stress free mwaragire buya mwakwanire mwasekire mwasabire mwararire yani kirege nteke gocha automatic. Imagine yani you are free with the person borere tigabona ntotakerega yani ore free nere yani uwonjoka muno ibwete kama te babe let's do this baby let's do that yeah ngora yani kireta kikamugo takakireta yani nini ndio mtajisikia. So the main point here is be kabo montore stress free in your marriage and in your relationship. Babako butaba subati egasi tata ketia kora kasi nkongo because she has money. Gasi ya binte bimbiyo gasi nkong kerekie ko musubata subwanja abere nyumba tigango te machaya ko berabo abasaja mbaro in fact yako butamuka yemeremo nano musacho yo ntege tenko botigango bori ai rogito umusacho yegato abantu ngo kubale so gokungoro musacho araisa goku aineri chara tometi koligi ngo koligi abana bega ndo mana basacha squeeze ti ekwene no kendi gyose bako goro no bolemo ebako likaba iboli babo babuli konde bwensi mwana tochi no makale ntebi ngomwana umusacho yiga kagoku kokungororo nkyo cha kwa bana bae abayiboli bae abantu basobona libako imboga bagoseji okochikwe oni bona kere kwa gotire naliyo kochikwe oni nabona cha kulira abana ndagera ndori gosaba makweli rende ndori gosaba makweli lakini ndori gosaba makweli lakini okungororo ntege tomena gokukorete nkoro Muntu ko manya ngake basaja mbaro bono okanyora bwata roto mani aga jeto mojibuja tata itumuka ya aja ko matai bolere ngati abasaja mbaro banje de sex no sex. Let me tell you basaja babwate chibesa banje de sex ko ranje my friend they just insecure mbate tio soka isiko kali mai namba bwate bikungu ororo mbatageti abasaja kwanza babwate chibesa babwate birenga ibyo na mambingo nande ngorovore masikete mambingo nande kwende biashara bibiana mbibeke ko chiga by they don't have that appetite na baiga bade jobless they do like yani ngo bako pepeta muno umuntu ko pepete kwende gas inero batageta bare so umusaja bande atagete muka yaro rore green rio kero set warone ikapona kere kwa kende gas tori green esa nakina ngata vinga kimbara waroro banako ko butemere mango ta vinga njeti musacho ko butabukungu bolemo musacho italimia nerale achungu sukamirimo kungwebesa yako neba 5 inebesa ya maana so igento kyo ndo tani wanse koligera lichinsa kaba confident in your relationship yani eitabe na morie skuma eitabira na neskume igatwari oyo no musacho one twari nere skume kwa ibure tiawe kaborere gari na musacho bando bwikaine haibona no musacho ore nkie kabon appreciate kwa ibure ayeka kwa machorete mukamenya nere kagwa chorete mukungu mukamenya nere kabareti ku appreciate an kwa ibure manya nest ekwende mambi mbokolete mambi nero ororo
So nebane yani borere gari chetinde tu kwa namangana borere. I don't know much but kada more borere motagwati stress kere gento you do your own things perfectly. Egento kene nguchikote yabasbati. Tiga kwenda kuchisiko gari kwanya kote mo sacho go na bwate mo nyanyebe na mobori ngana ki na ko tomete gose tenenera ga gutiana na mbo ntai mo sacho na bagwante mete mo sabati ta go cha kote yo mo sacho ta go cha kote binte binande ni ko yure so to chote bigugo onyore ko imokie biyanga squeeze meta basacha no ko imokie kayanga igona limwa kora na anta ko bugati squeeze ko una basacha mbali ko bwati bana unakuagenda unakanyaga kubwa mambio yondoswa kwa hivyo na ujue time is passing by so ukipata yenye uko nayo shikilia kunanyesha kila mahali umesikia kunanyesha kila mahali ukisikia mzee ako na bibi ni girlfriend hizo ukisikia fununu by the way kama bantu mobwata manyinga kungusa kwa akomanyege nto mapema nyimotara atebigo Ganda koboli oyorendero gwaga umubwate mpaka abana nane kwanyora sana nane kwanyora gwake siminga aro babe ngakibana bakekera kwa muboli bano lyali akoba life tari kunya gogoke about it ngako mugambi nonyo akyo gwaka okay bono okay umusacha bono mwanyori da bana nere to kumoikarasi somete tikangote biro bito omusacha moikarasi because ekwanyoma to muntu bomanya inenere omuntu ori erafiki yago ko moikarasi babe tigato tigana mangana yenyuomo lakini bono ngiye ko gera musibati ori ngiye go tiokwa kole kwerende paka umobwate yani utapata tu anakueleza maybe kama ni style yako okonya ni style maybe yako so gete maybe sijui nini akotebi kene yonzi keliara akotebi elinde liyo you change no mayende ngabanda lakini gekunya kana tako mbarora chikoboli go akokotena bokoli minto bya okwasanje tingo taketi umayende rero kwa bairo muchafu umanji wa waki yo tumanya tiki na leo chaka kubangira umanyete bya akokobekera mbake thanks Michelle abasubati mbaroba ukaba tiga wesibi atenga tiko to wesibi kogichanyo miru nakinate bar Michelle ngana kiswita ati omosubati kore biasara byago bigo kwa 5 bob yago yani ituko linda lyose ilyo ko kuna bono ntete ko change gento gete kwangenda ko koronya nakayanga kawo smart kwacha ko isabu siro musacho ko ruga ari tabana ndio ngaya ko sakonyo chinguru wako chiera amete wana ko sakonyo ndabona ana kama nyaro kalero in fact imari na kina yani ngo focus siku hizi bana ndo tena ndo nali na achakira ko role vinte vingi na emo gonde inare ko yani Michelle inje bunangurwa he yamangana majabu yani tindi ko chikoyebeke bayinse emi akimo murabando mugongo lero bosibi ayadani biasara bibya online bigore kore binto ko chia mugonde ito ko aje no tigana mangana mugondo tigato kwane ngana kimusubati ko bwate pesa yago you can make yourself whatever you want kwa hivyo always nando ko meka umanye yani nayo maite ngana ki for example tigango bori Michelle chianga chiachire tofauti tigara ne chianga chiga bantu bakope ko chisiko barora we have ringaris egento smart egento kobegete nyomba maybe wenye wachapata watoto wenye wameona wachapata watoto yani you shake your boom booms yani you wear those things you show what your mama show you yani yako matena ndio aye be very smart almost what you have smart nebe sayaya na rangora debi na nyono yo tamanye tikolema konga online business do your own things omasaje kwa komanya oko nyesi kuma online aje bona ile nare ko aye nande manyanga ke laptop na ke ko tumeka computer manyanga aye tiga konya ko gende skuru enene kura so asiji computer jiga manya jiga ngakyo ko tume o ko le none ji website no nyani sana Aya Michelle
nakio konyorera abantu abage story onyoro omonto agwesibi buya ke makeup obeke eri bustiki hasta ya nyomba ge konyo goncho kanwe kachukoni oika igoro onya kurangira No. Aye, tigana ne lipstick. Aba subati abange nane te tenkwane gente kibona mwarente topic yeyo tigamba tebiga. Amangana yega moko kende none cho mwaitira masinyora mwaimoka mwabeke siruari wachana. Konya toyo koragasi aine kwende housewife sibiege ntekyo. Ndege tocho manyangana kia basubati mbale moko takamwamenu korunse gabo. Kwa hiyo mutege to musacho kuna magochinzega mutege mambi kwanza lero mukurara mambi mubuke moso ye kiare kigo chime kera kwa bokire mambi otiokerere goguke gotioko mano mwana bandi kumuchando ole kumutiokere ibintu bitagwatia fight kwa hiyo anya gotege to mwana banda agenda gochinzega abu tiga kabo monto musafi egende ikia uke hygiene onye gogo kwasie kati ngoro omonta manyo tigagonja ndiraba murabane mama no abantu mbakutaka bali igu rogito aye bona tigato te vendi ngana ki amatuka garasukirake abasubati imbare abasubati imbare batari kuisaneka ni motara ikagochinzega nona basacha mbare batari kuisaneka otara kuna magochinsali wantegereire so kerote gete motiokerane menane make sure that you are perfectly sparkling clean asa you are smart tiago to sambera jusu waliga meta basubati bago samba jusu rwa bate asidi nyingente yo mwana bana be komo nugo tiago asidi eri manyete gwara ke ngomo subati is automatic parare Eliero nte asidi nengia lakini ogo tioka gente kingata ke rigo tioka tigara te gente kingata ke rigo tioka kalia mananasi amange kanyuchi yogurt igente ke tioka biya ke tioka na nanasi kwa hiyo mama mama ji mama tigana bako naso kichera na tiokerera chemba karaso ye tarora no manyengana iki na kimochande tabana babandu mo bachandete mo ko batiokereri ebintu bitabwati na baby akanyora mwisete nje babanta meniri egento ko kerike ko romotugoro yani ege sunyore kaka mboli bona munari ege sunyore ko romotuga ko chinsega ari kera goteba umede chigurupu chinyinge tore ko chinsega na kera goteba menu mwana banta kali ko inono romeme adagi ngireta so be very be very clean. Yes. Okay, ngireta masaki na wadenga sawa chiga. Bwana. Aedani. Rogito. Bantu mbaka likolirisi ngigwete batarakuna mukorunse gabu nakyo konya basibati bomeke pa okuna mara okotioke rone chibyoro ngigwete akuna tia paka bande bako squid yes nasikia mpaka wanawake wengine wana squid sababu ya kotioke ruko ngo chinse gabu so be very clean onyo gotegeto mwana banda college akuna please nande bade so atero ko ora no monto kora joro monto olite kwara ngaki monto ni como sivi na ikere ke wango kelingo men nande bono nakingo tena ya bantu ngana ayorari reneji sokorum biyo ban yeah but enata ke tote bi mama ji for general right that's yeah in fact in Africa. Yeah, very true. And I can come at Viga. We as men advising and by us everybody baga kale utrimbo kalende baka ba mena gochinse instead o kale kwenda obaisa korua maino amaina go osa elinde otaka ko yetora baga yes li baga yo kale kwenda li baga yo koli enyama twanzo kwa maini livers amani nekwende na mabere what you are supposed to do ekero kali kwende ekero
okubangusa your partner goikire gae kenyobu okuyunga li musundiro just leave it tigautire mukauchinse yes Nori ogotioka community ancestor. Nori ogotioka ai manyangana ki ai tige nyimbo yoke tara sayo. Nyimbo yoke ni asaya tongete. Ebi text stratigera banda basa. Yes so. Igolendo manyaku aye mamaji. Akara ko ba igolendo nyale to ko nyara go ikimuno oramoncho renda ire gesindigoro. Hi, epupu echiroro, epupu. Hi, God. Hi, goodness, mercy. Boy, child, machande kire. Ege sindi wana yule era magana makogu. Ukubonge wana ayari dia yakanate. Kurebo nya kurboronge ga igata iyo kurmae garonga kyako chikoba buyoro no tigamba tebiga enjoyment era asayo enjoyment era sikere kere mole babere muancha ine mora basafi it's on another level montegerete lakini wacha kutupia vitu sanya sinanuka na ono mosacha naona yesio nyogotegete mukungwa akuna megochi yabo akwe pressure iri utagete kwa igure chi ago ikerie chi sport meta basacha mubate chi sport divenya muchwangi mali iko unanisikiza nande kwa batebiga basubati mugo concentrate eitari sausage abatiganda kwana eitari sausage abasubati aba eitari sausage kawa ikirego cyali eitari sausage kinege to kuira ngora oro memero karo kwa legas pralifaki munanisikia sukari amulamba sukari rosito baba rano muga kuga kore boro rego Michelle Ere kwenda kuna muga mamaji karatiga abasubati rende nabarubu nawoko nyorasi biti biyaigo lakini maiga mwasi kibiyaigo maiga tigamba te koire kona kyomondo gwesi maiga esabuni yago buya no ntegerete ligie tigago isigia nama go ligie ekwenda gatawa likayo isigike lyo mobere nanisikiza akatawa likalimo ndo mo isigike lyo mobere beke sabuni yago beke sabuni tiago igorera shawa ekuni ya mate shuka ko ruoro bono sigiki mayaga igo tiroka eine sabuni ya mayaga igoka yani sigiki lakini gocha motuga iga Miss Victoria sare Miss Victoria na mate ukago kunororo amate fresh water cold Amatebi baba ekorogo chigonchoru mo chigonchoru moiru sindi goro make sure nga munyo to iriri make sure nga amagosa taro gana ngena kwanera gabu omanye ekero nabankwezi beti mansa baneba sa kumije onya mongo zikurara no musacha omoko nasiendagera mapema mogende babu mwezi ndimanye ko umera kali ngo kwezi saa 7 akachako ndebi ngoja kama nunga saa 3 tuko saa 4 ya nandi na bomura sebo ne kura saa 3 ko saja tataka kaigure tali no omobege nango takare kono kutiore kwezi esibi kora genda murare ai mno musibate ende housewife kwarenge nyumba imoka koreki ai bono musaja karaje no metengo ikale tisagete ko manyole tisago chigotaka ko manyole nona manyiko kotina pero nakanjenza bubol tise tiavere irango musacha bono ko kago kena ande babu na are kunia mache buya ande ke konyale kana bedroom yago te basoko borwa mache ne tamos nyaga tambaka rabu buya iga yani ogwe kuni unanisikiza so spice up your bedroom spice up your nini love making tiako to emechando muwaso ko samba bana babande menu na bali abasachi bali bako be kuti sausage ko be kumonu mo basako kole ko mo basako ko itira bantu amasinya go chimono be very control nande manyana gi nonyene spray injiro na bantu bara atumie spray jira ido musaka mada dali spray ya badali no isibine sabuni ndio kwegura tiakwanda bolere kera makwanda bolere bwaino ointebi litukoligima wakune chispray wakune chiroroni lituko kera moko chikorara na musacho ogo just take a shower
kwa igure massage yo amanya nyamoko massage ani umete abantu bari bamete ko beko massage usange massage y'umusacha ugo buya sweetheart bakorire gasi entambe mu massage buya mwaka maguta na yabona mu birombo ngima bas bona bekero umwana ugo bore rara umenya na chiza ngo ikale chiza gete angurume mune esimba ya Yuda Achigije uno muntu gugwenda rume baba community ateba sesa Mama G etabiye ekoro mugaka analirero yete mukwe yoka tiga kumuchenje mugaka kako bwitiriyo ko limo go chaka koliga maroko manya kumutyo grero sunyara rokora bwene gali mali neti no Keremo bwata hygiene, no need of going to bed with a deodorant. Wachana deodorant. Keremo bwata hygiene. Imagine kwa brush ya mainago, watume kire kwerende mouthwash. Wakagolia machao, bona moisibiri, you feel fresh. Musata ako chiko waka ako kuniga oibubiya. Also abole rora na atako kuna na kurare na igaitio komoko igaigwe na yani ako feel comfortable. Geoffrey Tawango dan. Biyole musanyone. Yande. Naigweto bo science bora. Ono ibate medonya wala te to mane bibu bucha mbali kwa te ba intubatu nyungu. Naki Geoffrey twate una naki naye go nyuntu ke kuje tos nyore rumwano bande ko chimonu. Na bate bina ki mbata kuna Italy sausage yero Geoffrey ndo maite Italy sausage. Yani etu biti buya. Ngora. Bona laki gnata wate banga ki gambata biga bono ya tali baga. Biya mo wate bono lende. Tata ya mura bali aba kende ba. Parenga kuti ko nyoma. Ai bali ba nyomire. Eke ku uche kyo mong na tiage sibie nyonkerere. Nyonkerere na ina rai bubuya. Enwa bang na rende ko ikobe ka sausage mon. Abatata bako beka munu bako taku namne lollipop li baka bako. Ya. Baka ende kerasi ende tadi ko taku na ke massage. Bona. Igona lera abe buya mete tigama nga kiko ikabanda manga kinja nera nga kiko beke partner ya ko igubuya. Ona tena nyora abana ba minta baganyero ka bagan padaba ngaki na basubatu nga bona ko ikatokole barau bate ka totobakole buya lakini marambate ko torenga nga ka tokora buya to iwe na basubatu nara sinaro bako ba Geoffrey baga ni koli massage go kababa ready intu baga tokoli massage daga na ki egente ke let's play egente ke ka sa teamwork. Bona nyo boteka omoga ko kale massage ko igure buya ay bona ay tra mo kale massage na yo mo be ka betiare o ko mo sabuna mo to ko se ngondi ko chikwende ko chiere su mo merare ibana ko massage erinda ikamo kale ke mo se bona mo asa ko ya namna chikwende chiguto nga chiguto chiko kale ko ne chikorwana ka bona ko makiba kana mo ko ya na ko mwapi ya mure bona mo ga dal mwasa ko nyameni kero monta kale te ale tiare buya kare kana ko baigo ale tiambata biga aba subati aba minto tiambata biga mete monto tako jako genda chiko tio kare ku chesiko anyo ko kumutruti buya ga iga tiambata baito ikona era abi miracle usera bo monto bugate mechando gete because o monta ko nyere ngereke ku ko mwete ku chekio kwa entero ko ya hando enga ke ya beire ko ya hando kwa mo kwa trito mo ga ka buya na bo mo ka nyera ko ngaki tako ja ko minyo ka isko gali ara chi sire kuini atebe na bo ne chero na ko enda ya sire kuini se ku na yo meto oi bate buya ya go siereria abange ba ko nyoma ba siereria ba ma ka be ngende ke na ona ena buye bana no kugingira chintikati kaki ay bona to ko wana na ese chintikati ke jagara kwali kama ira ka se mwana mo pila kwanyira ka musaso ko ki ala kambe ba kwera ma baka ne iri mwa igi
gingira baadaye nare tukia kale ko rusi gororo ya gingerwa ababande bakonda batumika amagazi kugingira matega ekebotiki kwani aragingira maseri ogotinya gachiyo ora ngene ndaba yako rete kwene baadaye tikamba tayiga moga kate ani mosaja tayora kuna mensa usikuguche tukiye kana kumobete kwende kwara ture tukikochise ya Aya Geoffrey. Geoffrey. Mbare bagotena naki yani abakungu bande mukwenda mwagingira mwakoro bonto bupi yani mwababone emboto yo mwana na barabumbare batari gutaka bare bagoteka gwatiga gatuke gasinyiiniko ko bwati ni motara manya aikara kora pia manya gotenga ntagete gocha kugingira next okoreiga aikora ro sikera bese na ria kogenda aja obwana emboto yo mwana ko nyunyunta kumbe nawe no aye tigabona nabate tigangotebiga omusubati kere kwanyorire omusacha tari ngotakara ogingere gake otikari gakeigo gento gokora niki because natakunama gochinsa egari egento keria ekenyene naba gekoumia omanyete noche gatiga iga otarachira ekira itori ekio etukire ekomeraga iga round stairs eri nonyeroche aye nyaps eminonyeroche nahote stairs nere koruga iga ekebocha igor kwagende stairs gwachi goikere clitoris nontegerere etukinera wemereta bogeka egiterete clitoris einere ntegete ogingere nyegingere arafu nando chise moinoga iga sekwerende epikini raina muri korose pikini ego ikakero monto ganda gusimuse korose pikini ego ika nabunaro gingera iga gingera nanye eiboro tokonyeroka mohawk koiguri kere kwa gingeire igo aetigiro mosacha nalika gochigweti ro memensari osaka gochigweti gento metembaro bago ikera barasigikia simini bara ikaba koreki barasigikia kire tori kigoro baunia mbaunia mete kwende tukiriere garabe ku miso mosacha cha gutika manyinga eminyapsi ni matenga no kunete lakini ndani yake ayendolere so etukie iyo nyegingere arafu ate apakitiko nagiora era okwate kute mwarimu bwere sare oligere jo tariko korapro gingere tukie iyo asengenje gokororeki omusacha nari atakoreki kagochigweti nona egente kiayorore nyimbe yaye enyimbe iyo tebase kugwarusi guko tebase kobetune etukie iyo kobeta bururu arbaite abantu bande mbaro banjite especially abasubati aba naro konyorere libono limwigete climax rienga oyigocha orusi obekamun kilo monto na starehe zake nyani na mochando toyo hiyo ni yake wachana ni yake oyo mbali bataje tupata ngota limuchio gati muongoteli mubekere kabisa mpaka ndoje mero muingoteli abana ubanda kuchecho kwani iko nini amere kabisa tena aye moka na mweba nende kinu mobere gako genda kyanyura ko kimobere bote sino ene difference muingoteli eida otume komu nuigoro oso yoinse mutanda toyo omanyete nanda tigangote yo musibati yongano muno yo oino musibati yani you can never forget that woman. Let me tell you can never because she knows what she wants in a man and also ago ku appreciate na andi nama etnere no musafi ali ko unsega ali tali go tioka. That's why akobeke gente kimono imagine ntebi omusibati mochafu kwabekire gento keligo chimega nonere nakwambia watu waende bakune gente kirero mambi na babo kiyo bakobuko bakune batiokerere nyapsintu ateba ngambona igagukuna talima kole to muchada romba tebi bona tigamna tebi baite we nani mamajia yanyo kwande ifat noche egente ikero ko kwana koro musafi nando musafi wo so mukungu okimuri nere friends you can do anything nonye mbolere
Raji stay chu ko nyunta na turu ko nyote yo wife na nyunta eke ko automatically ko nyoro ko nyunta ro muga ko stay ga ko nyunta yani mago ko bintu I miss that na ndo manya mno musacha onde bwensi ekwerende chi sport yaye ko musmati aturumbo ko chinse gali kuna mahali anafaa kumje kitinde tiko taimundu kila mtu aenda afanye ekwerende yaye atafute yake mahali wake anapatikana, lakini it's not easy and it's very easy. Kwa imagine kerole friends no musacho go you can do anything. Kuma the baby kurara ngo chige ganda cheki gotia. Yes. Ora abari kali aye. Leta naone reso mosibo motonyo go korango tiare go korora. Do that thing like you will never do it tomorrow. Do it. Check it. Ride on that thing, Mokisi, just eat your money, moli. No mosacha jabuna bakungu ko kwanera. Njetia basacha meta barambale batali romantic. They are just there. Bale gari kama meta ne nyimba yo kaba kwanda babete ko chimana puchu basi ngerere iga basi. Very easy bataki ko chali musibati. My friend, Mama G, let me tell you this. You tell your monte and the Kryota getting a Kyota get. Madam Motokonyo Kumba. You know, about the Kachipuni Society, or Nava Muegatika Video. Bono na kito ko chukwa te abantu bali bakunywa mubona iga. Joffrey, bali bakunywa mana. Bakunywa mana sai. Tiga anta ba very careful. Mbata ko tena teke kunywa momo sibati obwata chimbere chinene. Tete kunywa momo sibati obwata chinyonga chinene. My friend, that lady she can do wonders borere. Oyako komisa oyina bako kwa eliota gete lakini forehead teyo. So be very careful when choosing. Nande muchadro ino na bwata online lero. Be very careful keroko chora omusubati. Igabano de takata ba mura ba japo nambari yo musubati obata chibuobi wo chimara china. No. Chibobi ne chingia. Chibobi ne tia sex. Chibobi chiri chiko imokiriria musubati akora idiga tia kuna pa tiara mwake kwende kuba igoro iguna ndio. Ngosi gari ke boja ke liki musacha kwera papa nali musacha ko igubija ko iguri kere chiko tenga iga. But minus that make sure no musubati onabwate obongo buko ikaransa insemo kuane mune family mete sex moli ko chakoli sex dio kalioka ko iguri yes bolere to wenjo ikurbolere na to enjoy sitting room nto enjoy bolere yoka muntu tameti nonyene ko arrange sitting room ninki igo. Anyway, montonya tali muya nyumba masaja njete omuranje no abolere because tubwati bongo switch mwenjo ibolere anya mobwat some problem kurumaega. So again tege ko enda hand in hand karo bwato bogi maboro buya bro toero bogi mawi bangete. Stare. Okay. Mama G wakireme so sina imendo chichinsa cha baida saa 6 na dakika 13 chinsa cha Afrika ya mocha chinta tukwa yira bwango nkole minyoke go chinyomba ndole usininto robongo gose no chiko tabata bamwe kuwa kwani eminya sininu mwate kumogo so igo moratio kera morato te isai ando nyoro mutete ga koroma maseria masau make sure ngagwaro siri kwache chirepi Gae baba ningo chako kigirita dani ngo kumiora area masias Awaki wate yo mundu ngagenda nsa bwanyo na maseria aro ngankie kiaro te kono lakini daro squeeze kwende teyo daro squeeze magasta teyo yaro ko bili ko chena bune mboto yo mwana rimwe kimoko turu ko manyanyonga na mutungai ukora betese kimoko aka kilimu waka kiaje cha pi bonori biya orote kilimu ekingia ake ko gingere mok no ko yo kwere nde jireti
Tigo tinga mo nekaro ko ingera mok. Bono mo geyi bono nero lirintiga liti amatuko igango choko batei bono dani. Bono ngo genda nde igakora ndo fine for 2 weeks go se 1 month. Tete kora enda na gingira mo geyi mama jiantebi. Munyunte lollipop eyo igorende. Aye. Lollipop nyenyunte kabisa. Eine yago. Eminyabs bunare gara bunakorwari tari kuika kora nyunyunta. Gakora rusyo bukoro odo libona agire nomo. Aya korekera ongo bwira. Eminyabs toru gabo montachi kuko chwatelie gende korugoro gabo matebita tora check mopi mukere gendo tata my friend my sweetheart mopi mukere we don't trust nona ebye gatori kwege no monyende to kwateta nanje topi umete mna bantu bama mole tolega iga tokolari muteji sese tuarali muneji moteji sese chato iroki to ntora pim tabo ko nyaka no moteta kwa dio kim na kwa syphilis non tegerete kenda mopimu na acha ko chuatera ko lemete talia chuatera Tolikobeka nusu pimete ande no tata tukora tolikobeka nusu pimete nga eyigocha kama berusi titati nori wakora nga kutaiti mwana kumbe tutaiti akumure because no doubt it kenda mora weke tiki dani tigango tebi dani bona una kuruga gatingo anda kolisike monda tenga kinga tikanto me como pira ora abo tokalende gyamangana muliro ngolisike aho nande mupira mwana minto mupira anyamo kabwata chiara chi tigara de mepina motebi to gento pimo ya tatageti motebi tigae na ye tigae nje bona yagwana nengi mora macha rote ndita si osembeke chia isi mbeke getamba chia isi nyago kuniororo gente ke creatoris ke kire ogore cucumber gende ya cucumber ya creatoris boni ketakete isi kunego ke kiriri ke isi o kiyo kiriri pa sigetumo ke bona ngeo kiriri gwende ekiritoria gwakunio yakira aye mundo ta so ngena o baby tigata tumeke my friend ala ama namna gani abere iko gakirani koigure nono musacho koruga ikaba baba wakatali no bale community husband sen community assist anga what I don't know ngakona ninti kata mokane gali ngogenda de bono mochi watereke ingabo tuko sasa ba no my friend no 2 years is a lot of things ni na masiku mingi. By the way, Mama G, I can agree with you. As long as somebody once spoke about this for, let's say, more than 1 year, around 2 years, around 3 years, ekaro kwira na back to komanyanga e partner ya gori wati getenga ogotara kwa nga kigo karte kinga kikole igaja basa muno koruga ogende akoigorera maguru then koruga abo at the end of the day ekero mwakori mi system mwaka moja ogwanza kokorora nali ogwanza kweboli nshida kiyabe kokwenda gopimwa norenga ekwaruete buya ngumbu okairana lakini bono uyo iko kwairo gorwaire so it is good Ole miezi 6 emoti enyebere muno kwira negas because I know you are not going to stay back home obotaka mbororo you otegete kosali obotaka ko ende vacation ko ikaga iga baada ya miezi 3 wachire kupimu so my friend watu wapimu na kipata kuna ukimu na kuna watoto wako motai my friend abana na bongo passport love yourself chipende kwa hiyo abana bongo passport because ntebina naki okobutore iregas na sengenjo my wife anga sijini okobutore iregas ando koiro gorwire okwaire stigmatization ngo chakere imagine how will you abantu bona bakucha na basabati bakatali bakwete okimo sabati bai kusaba America you never know just be very careful chipende kula vitu ukiwa na roho safi gena mpimu na lioko
No, you got no, you know, ay, oh, what you would have come. I think I get this thing is fresh. Now you know what you did, quality, couldn't you want Ao tumba matakor monua ya ndo monuse. Yogo iko. Tiga mote abantu bali motigete Kenya, bali mo bwate chi boyfriend Kenya kera mo cha kwenda Kenya, uzaba ku motigete Kenya. Mocho boy style bako cha komol. Oh no. But remember before bachi kuma tulera iko before bachi kuma mote ne timeje singo chikonya bugera gote ose Mombasa ngo chikobugera iko. Get mopi mukwaza nalio mayangana kinanya ko buga iko nanya ko bwa kirwe gento isiko I'm safe, you are safe. Kwa igure na maana be very careful kwa igure abantu bari Kenya sai bari mo ko chira abantu bari Kenya bari bako cha nanya korora kiano. Okay ngwanya kora my friend to pimwae tiga eminyams injua bako takune bari chinguru sana. Dani roche inje bunandiga igo nkumekeretia magore ni myaka ebere ani nanya korora ngukarorera piu sasa umanya kubwata bano narurege iga omonta aje kunya konga bani embori tige goso go kugenda tengenjiye biro chidake 20 mo igore chinsa isano nemo chabono botuko tare 22 aki ngana yo mwelio chigo timokyo bongo tuchakere na mamaji yani kwa tani hoti lakini rende mocha tengo kwanera abantu ntete koteba iga egente getangani nyuomo monto amanyigago akongusa moko ngusana na once kera mwarora ni igo sinonya kera mo kanza so mukutano mo kere gento kia kole kani moko nyamwaririra ni nakwa yani more connected more compatible mongi wete egento kia kabere focus mori ko cha koli sex tali moko beke meza mwali focus kera mogo chora na para focus ngana ki mo to ko chora basbati mbale bategete geto monto bwate ke kubeke lito tegeto monto bwate 6 pack my friend omo sacho yo tabwate 6 pack na singe jata bwate ebesa if you start from zero nere moko gendera go chiona bako chotwara 6 pack nera ata kuna basbati bande so you never know tomorrow paigure bwate ro ikwanyo abusi mo kwa monyorire takiraga basacho tali bose bako ibona 6 pack 6 pack ko ba period no musubati no mokungu egento kia gatatu tiga ko ba bantu bare shy just be friends yani kwa kaba bantu bari mo ko hold communicate yani tuare conversation ya very mature talk to each other tiga ko garagari guti tiya kunya gotwara baba kungu isiko just talk to your woman babe untegete iga na mate na integeto ire ama obe ko motuza magora agenda igoro try I know she can try now I know she can try that style but okimunero romanya ba go kwano gotisiko abo kimune kotek nero rombiya otwaro ore territory otuberere ga busesani yago ya bachakire onya kurierero kwa igure so focus aba bantu mo kolengera limotu mo kolengera limambi nade mo goisanika ni bolere gali nchekine kindago tebi na bali batamanyeti golo ya bolere kabaredi korane kabaredi ko ende kwegeri meta mo koja kwegera kere more kwa nyomero muntu more friends nere na bakonya okwe mo konya kwegera baby re torode video igana kyose bagora smart bas to chakerega iga igo so that you can grow mumanye elinde limwencho life no wengi boleta enjoy nini keroro makeiga usikerore moyo bia man. Okay, asante sana. You mama G for general, mama, the only mama in Africa. Okwane kamaene bwateranse buna
Bigocha, asante sana. Onde narega chisokoro chaba chisokoro cha korale kusembi ya kusembobe. Chisokoro cha lale tu ya. Aha. Community ancestor. By the way, Eliate community ancestor enali derived from kurende a movie nere tokoro kanga Black Panthers. Chadwick Boseman Wakanda. I think Wakanda forever. The guy, in fact, recently, esengencho yoboruire wa cancer. So no eliete liga ngorete kwende ndi setting I'm the community ancestor. Well, by the way, a topic iga yabeire ngia na gokire ase all participants wasiji panelists bali ba beiroro yakina Nyaps yabo Rogito Mamaji na bali bonspi in fact babire bagusika na gokire gekora bono. This is one way in tumuna parents goseba bali in terms of engagement babwenete we prepare themselves bamanyanga ngaki babwenete kwerosa in preparations yenywomo yabo na intu abayiga turasinywomo ngaki turagendre gotugeka enywomo yaito tuganye lituko litokoru asobwiko bwense bono. My last point ngote abayiga mama G nimeagree na chi point yanale koba gakorwa alafu na intu abayiga tole askinse chisiko nimbwenete koba advising please ekero o kolegasi egasi andonse asole tukananga you are a housekeeper, you are a driver nagasi ndionsi ogokora please make sure nga ngoto more kende ochinka gekonya abantu bago na boy gekero gutuma chibese chika omanyenga chibese chika ekero gochituma are they going in safe hands bas egendo kyomoele kabisa manyanga the best savings nekero gokora investment gekogera togo save chibesa a saving even namna hiyo alafu anything can happen bono lakini ekero kolte investment na boko nyoranga onye negasi yawe kwari gokora yabutukire bono aso a project irigo wakore investment yao nabo okonye rely then egende gokonye family yago alafu togende gokuza economy yaito. Mr. Dan na tebringa mbiamono alafu ne station ya Kisi TV Hot TV site gagende ko baseseni togende gusabirana. Asante sana. Okay, asante sana community ancestor sega singia bonsi pibali bachangeire kubaira nilimbiamono ande mbiamono tenye saba seseni aba moyo abagasiga siende onsi pina kende yonse tata okora wikrania subugima bwao tyanyale ko irali bagali tangani lindanya wikrani byonsi na byonsi tumirane chinso chirikia marogowa asipata mchumba bwa stura tolene ngambo yetenene ilitone kinga byonsi babere bo yelitalia ne Daniel Kerigo ko ne chinga kindoke da national boy again to kinde ngo batebinyo orutora subscribe kwigi Karo TV ene channel yane koraboigo subscribe egi Karo TV bipindi mbirabu chigosoli cyo kwegya ngo bekere tange chonsi nebintu mboronge bira. Asante sana feni bichage feni bichanga Shadrack Kontuga babo Winnie Favored Mogaka babo Getrude Nyamari Ndande Boys Mogesi Sam onsibuna babo Robert Aguta babo Lameko Geto babo ngoyo nande ntara etamusi Nyagemi Geoffrey Nyamoe bonsi bali bayikiraniri babo Kurukutu Mike Rish biamono. Asante sana Lina Tibundi
na Gregory Kenya Politics Elda Nyangaresi na bonse piba ikirani umurubiri bw'ikuria rero tiganye saba seseni abo moyo na kuba ikirani byonse asama gimaino botukobia nyasawo yo